Dakle, prije nego što odemo na današnju epizodu, ovo je super smelter, a ovo su hoperi koje mi fale. Mogao sam ga skratiti, mogao sam ga tamo malo pomaknuti, ali ok. A fale hoperi jer ovo je moje stanje željeza. Tako da razumijete zašto danas mi trebamo ići dolje u špilju. Ali ok je to, to je stvarno ok, zato što nismo još bili zajedno špiljariti. Ja mislim da nismo, ali tak, nismo. Tako da ćemo skoknuti dolje, zašto ne? Zvuči kao ok zabava. I šta ima dolje? Plus planiram si tu napraviti neki mob grinder. I trebam što više špilja osvijetliti, ja stvarno ih ima puno dolje. Kad kažem puno, mislim stvarno mnogo, jako puno špilja. I previše. Pa ćemo sad riješiti 2 kamena jednim udarcem. Praviti se razmnožiti i idemo dalje. Danas mi nije baš bio plan špiljariti, nisam ni dugo bio u špiljama iskreno. Master. Nisam ni dugo bio u špiljama, plan mi je bio iskreno napraviti neku knjižnicu ili tu trg. To se veselim kad počnem raditi taj trg, to će biti baš cool i seksi. Ili knjižnicu tako da ubacim te komentare dana unutra, pa ćemo napraviti komentare od prve epizode pa do trenutne i onda će imati svaku epizodu komentar dana, čisto onak. Zašto ne, ima lijepi komentara, površne škrinje. Ali ništa od toga, kao što vidite, život se ispriječio, kako bi rekli. Pa ćemo oskoknuti dolje u špilje. Strašno. A ovdje, oko ovoga, kad napravim to da funkcionira i da radi, to će biti cool, tu će biti... će malo prostora za hodanje. Ali ovako, ovo bi trebalo biti industrijska četvrt, pa je to ok. To ćemo sve lijepo napraviti, popraviti, poboljšati i bit će to stvarno lijepa stvar. Tako nekako, nemam pojma. Vidit ćemo još koji nam je plan. Kao neki mali prolaz, bit će cool. Neće nam svugdje biti tako usko na otoku, ovo je industrijska četvrt pa će to biti malo uže ipak nego inače. Ok, kamenje ide tu. I vidio sam komentar u prošloj epizodi, bi trebao više rezati epizode kad ništa ne radim, na šta kažem istina, stvarno je istina. Ali mi se ne da. Tako da, sorry, ništa, nije iz pakosti ili nešto tako, stvarno dobar komentar, u pravu si, to je apsolutno istina, ali ovo nije taki kanal gdje se ja trudim. Sorry, stvarno. Ajde, stavit ćemo to tu. Sve ćemo ovo ugljena, na šta sve ugljena. Idemo dolje. U pohode. Oklop drži. Drveta imamo super puno. Jes, nema tu dosta eksperijensa. Jel imamo pomoćni pijuk? Opa! Znaš šta, nema veze. Dakle, ne treba fortune za željezo. Ostavit ćemo tu gore fortune koji ima 138 komada. Ako naletimo na dijamante. Dobro, idemo dolje. E sad, ja nemam pojma gdje točno. Ali budemo našli. Negdje sam ja stao sa tim osvjetljavanjem. Gdje? Nemam pojma. To nam ne treba koper. Iskreno ne znam zašto tako puno kopera ima. Ne treba nam tako puno kopera. Tu. Eno ga. Mračno mjesto tu gore. Je nisko sad već. Mora biti. Znam da ima neki način za kao X-ray mašinu. Ali ne znam koji. Ne znam, jel želim znati zapravo. Nije varanjak u igri, znači nije zakrpano. Nije ništa strašno, koristite mehaniku igre. Nisam siguran da želim koristiti.
Gore ima špilja, ne trebamo ići preduboko jer... Fun fact iz Minecrafta. Opa. Željezo je na većim visinama. Nemam pojma da idem. Po X-ray mašinu nekakvu. A ovako? Opa, evo željezo. Hoće to upaliti. Kome treba X-ray kad imam svoju sreću, a? A mora biti neki špilja naprijed, jel tak? Jel nije to istina? I tako, jel? Stvari i život. Ja moram reći, znači, sad ne znam koliko znate o meni, ali ja volim zadnjih par godina igrati dosta društvene igre, board gameove, jel? Jedna od najdražih mi je, najsić, mi je zapravo, stavit ćemo, Everdell. Znaš što je ekspanzija za Everdell zvana New Leaf? I jučer sam to igrao sa curom. Igrali smo znači samo tu novu ekspanziju New Leaf i base igru. Znači bez ostalih ekspanzija, ima još neke 3-4 ekspanzije. Stvarno je brutalno dobra ekspanzija. Baš smo se zabavili. Baš je nekako izbalansiralo cijelu igru, samo ta jedna ekspanzija. Oni su vam imali prije, ja mislim, 3 velike ekspanzije s kojima mi stalno igramo. Baš te 3 velike ekspanzije. I ova jedna nam je čak draža od te 3 zajedno. Mislim, bar meni. Danju, ali bar meni baš je bilo zabavna igra, ta ekspanzija. Tako da eto, to je najveća novost kod mene. I malo sam se zapostao Instagram, malo mi je dosadio Instagram, Facebook je davnih dana dosadio, Facebook tako dosadan, uopće ne želim spominjati Facebook. I sad mi je malo Instagram dosadio, to mi je ok čak, imam tonu tih hobija šta radim sa strane okolo i ne stijem sve raditi, trenutno najviše vremena mi zapravo odlazi na učenje JavaScripta ili ti JavaScripta i onda poslije prebace na React jer želim malo ući u frontend vode. Jer ja sam trenutno web dizajner i mobilni dizajner, produkt dizajner, kako god to želite zvati. Ovdje nema nijedne špilje, nema me zezati stvarno. I zanima me frontend, to vam je kad isprogramirate facu neke web stranice ili aplikacije, znači sučelje, a backend je kad stavite funkcionalnosti za toga. Taj dio me zanima, baš me zanima, nisu me ni pitali na poslu ni natjerali, ja sam rekao da me zanima. Sad pičim po tome, zapravo ne pičim sam, nego djevojka sa mnom uči, opa, će ovdje nešto. Djevojka sa mnom to uči, tako da se zajedno zabavljamo s time. Sad će ovo biti tamo za YouTube. A ježi ga. Taka je voda. Sve je poplavljeno. Da stavim tako. Da, tako da se s time mi zabavljamo. Štrebamo. Pravi luđaci. Wow. Ovo je otvoreno. Ovo je stvarno otvoreno. Glow squid, nemam glowing. Gimme. A možeš zbaciti glavu. Sad mislim da lignja i glow lignja imaju iste glave. Tako da. Treba. Zombi, što znači da se ne događa. Tako. Pa neka logika. A i danas u biti, jel? Čekam nju da dođe s posla. Što će biti svake minute, pa ćemo nešto klopati. Pa budemo počastili, imamo neke vijesti osobne bitne. Budemo počastili i onda idemo štrebat. Puf.
Ono moraš umrijeti, a? Znači, ovo je ispod otoka, a skroz mračno. I to bi trebao osvijetliti da bi mi budući mob grinder bolje radio. Samo što vamo neće biti ugljena. Bože, ugljena. Željeza baš puno, ali tako? Ali dobro, mislim, treba to osvijetliti. Koliko imam željeza uopće? Imam 15. Pa no malo. A tu željeza. Ne znam ko će se ovo osvijetliti, pa to je brutalno visoko sve. Malo željeza. A, ništa, korak po korak, jel tako? Znate ovaj Sisyphov mit. Tak se osjećam ko Sisyph sada. Korišna ruda. Ja mislim da bi mogao preživjeti Creepera Protection, Blast Protection. Mogu bi preživjeti Creepera da mi eksplodira u facu. Neću testirat, nemojte me pitati da testiram, ali mislim da bih mogao. Malo. Ok, je tu. Idemo gore? Stvarno nema pojma. To je visoko. Puno visoko. Ok, tu nema ništa. Oh, je pad. Test? Će ti biti naš test? Ne. Glava šišmiša. Doleti? Kam da želiš doletiti? To. Isto čorak, što je okej. Bilja. That's what she said? No, that's what he said. Što je ovo velika špilja. Wink, wink, ping, ping. Ore. Odrasla je zrela osoba. Tu stane baklja. O, vidi, savršeno mjesto za baklju. Parno. Ej. Baklje. Ovo ok, osvjetljeno. Neka špiljica. Željezo. To je ono što trebamo. Ali ne treba puno željeza. Iskreno nisam računao, možda stek. Možda stek bio dosta. Au, oh my god. Gdje se uplašio? Ili uplašila. Ali nisam gledao statistiku kanala. I gledatelja. Ništa. Kaka. Ima experience malo. Da. To je 5, sve osvjetljeno. Je došao od nekud. Bolje? Tu? Upao sam. A nije baš nešto eventful. Lapiza imam hrpu. Vidio sam ga. Ja sam nezainteresiran. Ima zlata. Ima željeza. Nice. Vi igrate? Jeste vi počeli igrati opet Minecraft? Znam da su mi ljudi rekli koji su prije igrali Minecraft da im je malo dosadilo. Mislim i meni očigledno jer nisam igrao neko vrijeme. Pavno opet, pa rekao jeste vi se vratili na igranje. Vidio sam komentar. Potražio, ali znam neki vanila server. Da igrat, ne znam, mislim da ti je tu najbolja šansa ili na HCL
Ili sa ekipicom nekom napraviti server igrat. Ko će sad tražiti ljude koji su ti ok za server i neće ti grifat, još uvijek ljudi grifaju. To mi nije bilo jasno, znači... Bude tako ljubomorni ljudi da idu uništavati tuđe stvari. Pa daj, brate dragi, pusti ljudi da igraju. Ako ti nije zabavno igrati, nemoj. Nemoj igrat, idi. Idi dalje. I još ti. Ja se mogu ponosno pohvaliti da nikad nisam grifo i da nikad ne budem. Previše poštujem tuđe vrijeme i tuđi trud što je neko napravio nešto. Jeeeej, zvuče za kralja! Je dobar pogled. O Enderman neću pogledat. Mislim da Ender može zaklat. Ne, sam ja predobar igrač za njega. To bi moglo biti željezo. Imam dosta ender prelova, hvala. Hvala ne hvala. Budem čak i napravio neku farmu u endu. Ovo farmerska serija. Farma tu, farma tu. Gdje je željezo? Farma tamo. Mogu bi napraviti farmu željeza. Ili sa golemima i sa seljacima. Ajmo sad potrošiti sve. Kao izazivam sam sebe. Opa! Wow. Leg spikes. Željezo. Tu je dobro. Ovo nisam ni vidio. Da već imam stack. Ali nastavit ćemo... Ok, ja nemam. Nastavit ćemo caveat. Neću izlaziti dok ne nađem neki... Najgore je kad odlučiti izaći špilja. Koji je logični kralj špiljarenja? Kad izaći van, jer uvijek ima špilja. Beskonačne su. O, mrak. Moram je što sad morate imati light level 0 da bi se mogli isponovati. Tako da baš je ono puno lakše ih... Ti. Jedan po jedan, a? Tu ide skroz dolje. Imaju prirodne stube. Željezo gore. Prirodne stube. Ćeš ugljena, vjerojatno hoće. T5 je baš osjetno brži. Gdje grmiš, braco? Opa. Ja? Mineshaft, to je vjerojatno istraženi. Co okrene na sve strane se širi ova špilja. Sakrit od mene. Zlato. Još bolje. Nikad dosta zlata. Opa! Dijamant. Toga mi fali. Ja baš puno dijamanta, dobio sam 2, tako da 2. 2 sam bogatiji nego prije minutu. Ne znam gdje da idem.
Još s ovim velikim špiljama je puno teže ići špiljariti. Jer su... dobro. Lakše ili teže naći dijamant? Sad ćemo upucati ovaj striko. Sjedete, ja inače baš volim ići ti tamo špiljare, to opušta me nekako. I ja nas napravim neku mini igru, iskopat ću toliko i toliko u, ne znam, pol sata. Ili dok potrošimo 2 steka baklji, trebam naći toliko i toliko stvari. I onda se stresiram, stresiram se. Našao to, ili nisam ostvario to što sam si rekao. Ali me je zabavno mi s tim mini igrama. Stvarno sam. Baš na taj blok koji kopam. Jak ja završim sa više zlata nego sa željeza, pa to će biti show. Što ja obožavam zlata, najbolji blok u igri. Ne znam bi li bio happy ili ne. Ali trebam stvarno ne znam je li bio happy. I onda je zlato iza. To je. Jedan ide gore, jedan ide dolje. Već popunjen inventory. Oh my god, sad nemam pojma gdje sam se okrenuo. Sam došao na neko mjesto gdje sam bio. Ne, nisam. Treba. Okej, znate šta, idem ja malo špiljariti solo, čisto onako uživati, pa se vratim na kraju, jel kad budem na površini pa ćete vidjeti šta sam sve skupio. Može tako. Ovdje imamo kat u epizodi. Dobro, bogat jesam, nisam, recimo, možda sam bogat. Ali ajmo završiti epizodu sa stvarima, kak mi se ne sviđa kuća, sa stvarima koje sam našao. I enchantati, nismo dugo zajedno enchantali. Imam 36 levela prije nego što zamrem da ih potrošim, jer znam sebe, znate vi mene. Znate da ću zakinuti s njima. Taf je vrsta kamena, ovo je vrsta kamena. Ok, ovo su mob dropovi, nije strašno, ali nešto, kosti su uvijek dobre. Nemam farmu još, pa onda sve to skupljam. Ovo spada pod hranu. Imamo nešto dijamanata, imamo još minecart chestova. Jel ima tu prazna škrinja? Nema, jer ovo se popunjava već. Imamo blokova za gradnju, chain sam kopao jer cool su, lijepi su, a ne da mi se praviti. Ok, traće nam škrinja za sve te tračnice. Širimo tamo. Izgleda da. Šta je iza toga? Mislim da iza toga nema ništa. Da, morat ćemo se širiti ili tu guziti. Možemo tu guziti jednu. Da, to će biti skroz ok. Dodamo tu kabletine. Tu dodamo ovaj blok. I milina. Imamo još mjesta za 3 škrinje. Ko bi mogao tražiti išta više od toga? Išta više. Ok. Puf, puf i puf. A hoćemo ih označavati, možda čak i ne. Nisu tako bitne. Zapravo značit ćemo ih. Ok, možda sam malo pretjerao s tračnicama. Jesus. Wow, man. Nikako ne mogu craftati.
Hm. Prije se to razbijalo, kad razbiješ to a razbijalo sve zajedno. Sada dobijate cijeli taj blok. Jel te tračnice? Dobro, sad tu imamo hrpu prostora, što je fajn, super je. Specijalne. Ok, ja mislim da imam još gore tračnice, ali tako? Yes. I ovi stvari, ajme, jedna škeja neće biti dosta, jel to to? Čaj se, kako bi rekli naši Njemci. A daj, nemoj me zezati, pa neću više skupljati te tračnice onda. Okej. Ja mislim da ovo ide gore. Treba do 2 item frame-a. To... Item frameception. To nam je kao random... Šta je random od ovdje? Kanta. Ok, ovo sve ide za peći, znači imamo ruda sada. Imamo stvari, imamo ruda, pogledajte sve ovo. Svo ovo blago. Nije sve tipa 5 kruhova je nekako zalutalo unutra, nije sve jednako drago. To blago, ali neka blago je vrlo drago blago. Tako da nije loše. Pošto nam smelter još uvijek ne radi dobro, to jest ne radi uopće. Budemo vamo ispekli stvari, tipa ovo. To i naravno zlata. Ok. Super, ja sam zadovoljan. Išao sam samo po željezo, skupio sam malo više stvari. Tako da to mi je odlična stvarčica. Jabuke. Ovo držim ovdje, iako... Bum! Škrinja za šalker boksove. Nije li to apsolutno divno? Krečko je gotov, trebamo mending. To ćemo enchantati. Ja mislim pijuk. Prva stvar. Chain, samo 2 dijela chaina. Bum bum. Znači... Fortune 3, ovo je okej. Tu više nema ništa, evo isto pokidano. Ima? Nema efficiency. Dobro, mislim da je pijuk na redu. Pijuk od oklopa. Jump. Tu ima neki pijuk. Silk touch. Ali ja imam silk touch. Ovo je stvarno dobar look. Majstore! Šta je to? Sad sam došao da šta neš gledati. Aha. Ovo mi ne treba onda. Ovo mogu disenchantat. I šta to imamo? Unbreaking 3. Sharpness 3. Ok. Više onako affinity dobro. Možda čizmice bolje. Ali Unbreaking 3. Možda čizmice. Feather Falling mi je super došao. Section 4. Risk. Ovo je lovo. My god. Ok, to su zapravo iste. To su iste su. A dobro, ok. Nećemo poboljšati, jel? Nećemo ići dolje. Fortune 2. Fortune 2 je dosta dobar. Ovo je još uvijek Unbreaking. Fortune 2 je
30. level, a stvarno mi daje dvojku. Uzet ću ga. Fortune 2, oj, znaš tu dvojka? Znaš šta, idem ja dodati još jednu policu knjiga. Možda je moguće, ali ne bi onda mogao enchantati. Zašto? Nije mi jasno. Evo. Vidiš, još uvijek je isto, nije se printer, sorry. Nije se niš promijenilo. Ali dobro, fine, Fortune 2. Samo 2, nemoj me zezat. Baš si škrta igra. A ništa ljudi, hvala vam stvarno na gledanju. Pravi ste čampioni. A mi se vidimo sljedeći put. Nemam pojma šta ćemo raditi. Slobodno možete staviti u komentare što želite vidjeti. I onako ne komentira tako puno ljudi. Tako da ako nešto ostavite što želite vidjeti, kako želite sadržaj epizode, vjerojatno će biti ostvareno. Jer kažem, nema baš tako puno komentara. Srećom, to jest ne srećom, ali fora mi je što se približamo na nekim epizodama na 1000 pregleda. Na novom kanalu, jer prije je to bilo normala, ali ovo je novi kanal, pošto je stari izbrisan, bla bla bla. Tako da fora mi je to onak, imam malo neki thrill, imam kao, koliko ljudi gleda ove gluposti, to je moje mišljenje. Mislim, cijenim ja vaše vrijeme, svaka čast, pravi ste. Ljudi, hvala stvarno još jednom na gledanju. Pusa, čao i bog.